ngap den sobai pi ki parlok ki standard ban peg yakar ka video ha ka channel sa une urang le kai na ri Algeria ubrang shu jopsian yaka UCL Champions League an pyniasoh shaka club na Saudi Arabia urang le kai kmat changkari Algeria bat kumju na ka club Manchester City Riyad Mahrez bodon mentaru bat ka club Manchester City ban kuri yaka UCL Champions League menta ka samoy kat kum ka report ka biolum Riyad Mahrez hakane ka sitoding jongkane ka tayaw ulai dep banyak keren berkawai ke klub na Saudi Arabia ka Al Hali na kaptaban leit pyniasoh hadu usnem arjar al punyaw shushu ka kubol ya tu ba Riyad Mahrez ula dep ban accept ya ka offer jong ka klub na Saudi Arabia ka Al Hali haka dor life san millions euro lani life pra.1 millions US dollar harkat san millions euro ban plus biang ya ka jingsi jong u hadin bolo dep ban soy ya ka kontrak bat kan ya ka klub na Saudi Arabia ka Al Ali haba paisha Riyad Mahrez haba ajin kren lingbakilat patai ku borlong ka jinglekai na klub Manchester City kalong ka burom ka bakraw na kamta jonga na wansha ka klub Manchester City na kamta ban penjob shibun ki trophy bat na kamta ban kemen kum urang lekai football ngalio pedang shibun ki ki bas saut natam ha ka jing jonga na ka klub Manchester City Riyad Mahrez lop tenglu da ka boong ngaladon kum bas sansnem bat ka klub ha ka bangalio ban trailang harangkat ki orang lekai skibat bit lanik unavailable players ki fantastic supporter but best manager haka petai ulapun kuru dakaba uong ka Manchester City kadai ka tim ka bakrautam but ka bapen komentam haka jingim jonga kumban chupen kan mau ni Riyad Mahrez loyo ban tap hadu nyapo pratli ki goals but san kundaitli ki assist na arspa life and rutli ki jinglekai naka klub Manchester City but ulapun job ru hadu kat waitli ki trophy kentup santli haka English Premier League nadu ba ulai pyniasoh hausnem arjar kapra naka klub Leicester City shaka klub Manchester City Riyad Mahrez ubala dap enta live arsenal ka arta haka ayo melekai arjar arpulai ulayo banelekai tang sauput nyautli ki jinglekai habaro ki jinglekai na klub Manchester City lingba ka jingelam Pep Guardiola kum ukus changka klub balu ya tap tangkat santli ki goals haka ne ka ayom Riyad Mahrez unsa kalalong ultimate jong way goalkeeper na Senegal Edward Mendy hadin bo ne urang lekai lo lej pyniasoh shakane klub na klub Chelsea ha ubnai bala dep te parlok tang ki kubor ngangek pila sengutu ngin second du ha ka way part ka video kublei shibun